siphelile. Kade yayingiphatha kabi lento ukuthi kanti ngakithi sonani asinabo yini abantu ngempela abathe imalini zethu siyaxhasa njalo mawuye emcimbini wena uthukela othukela ke ufika uvele ukuthi wisihambi ngeke ngize ngiyifihle le inqwaba yabaculi bangakithi abaculayo abaziwa nhlobo ngenxa yokuthi ngeke phela endaweni yethu kuzoqhama abantu bokufika thina ngalothukela nathi sabo ukufika nami nje ngasizwa inkani mina ke nje ngibe nenkani bengena phakathi kwabo ngithi yabafana babuzana uthi hawu uqhamukapi lozo uzosibiza ngomfana ngithi yase ngikhona futhi la ngizocula yagcina leyo nto ingakhela isithunzi kubona kagcina bengibona ukuthi cha hayi lo uyayifuna lento ayifunayo bagcina behlukana phakathi abanye bangithanda ngempela abanye baba nayo le nto ukuthi hayi lo asimazi kodwa kumanje sekusekwabafowethu nje and kuyangijabulisa naba ke bavakashe ngala ngiyabonga sisi ngiyabonga lokho ngempela ngoba ngiyafisa nabanye abakhona bayibone lento nathi ke sandisa umnotho ngakithi akule yokusho ake kubukhona isiphithiphithi la ke ngavuka umuntu athi isitolo sami kuthenge kwazi kwaphela impahla ngenxa yobukade kusana kade bebaningi and amabhinca mawuzonda ibhinca mina ngisengiqala ukudabukela manje isikhathi sakho siphelile and njengoba sikhona nje so masikanda basebasha sizoprovela wena vele ukuthi le yakhe into ayisekho khona yethu abona manje emcimbini yamabhinca kugcwala ngale ndlela eyisimanga mawufuna ukubona uzobona